E toi whaatalo whātu I lau whaafunga angali nei tū lau lea so alo maia o nisi nei o tātou tala whau am whaina tū whaatasia lau Radio Samoa mō lau whaafunga anga. I se suesu e ngā tangata whai ngā luenga o ngā luenga lau tele po social workers. Wō lātou whai loa ai le taunga tā tele ro soifuanga ua iai nei. Mā ua iai fo I whanau mai aukilani saute ai mai se langa atu I nuu I tua. Wa le mawhai o na awai ia o onga ona wa le ngā whatia e mātua le swa uu. Po le penisini o taawale e momoli ai whanau ia onga. Ta wele tasi o social worker ia Eloise Jowett. O le toa tele o whanau a onga e whai sina mau le alaianga I mai ai pe a whai a Sava Valley I le whale a onga. Mā ua tangata tele lava le sitanga ua iai le swa uu ma le penisini. Ua le mawhai ma ua le ngā whatia ai e mātua po ainga le momoli o whanau ia onga I asu taitasi. Whaopopo Eloise o lo iai lava le whanau naungai nei whanau e awa iatu ia onga peitai ua vea tūlanga o awala o whemalanga inga ma papui pui I le nei vai tau. Na ia whailo foi o le tele o ainga ua le ngā whatia le tau o mea aitau mafa. O le eletise whapea foi lava po ofu mawhana whana a o iai le nei tau malulu. O nisi whanau e o atu I le aonga e au noa mani se e vai. O futimu ai o nisi o ainga ua momoe whaatasi le poto tasi ina ia maua sina mawhana whana. Whailoa e le Presbyterian Support Northern ua whaatupula I le numero talosanga o atu mō wheso soani. A ua whamauina le matanga luenga o anga wheso tai ua silia ma le lua se lau sumalvalu afe 5 se lau tangata o lo o maua wheso soani tau se leni po o benefiti le nei taimi o ila tau o lo tausa ilia pea ni ngā luenga. Ma o telefo wheso soani mō mea ai tau mawha I tu ina atu I tangata. Ma ua talasanga I nei le malo ina ia whaawau pea o na tuwatu le wheso soani mō ainga o lo o mawhatia pea I le taungata o le soifuanga. Ua polo ia nei le Employment Relations Authority le supermarketi po le whale o loa o le 4 Square mai Thames e pei o na whaatautaia I lalo le pūlenga o le Dani Enterprises Limited e totongi le salatupe tosulua afe a ua whaatonuina o le na whaululu ia le company o Jaswinder Singh e totongi le sfulua afe e mawai le fast food whaafe le atoanga o le salatupe. E afua mai ona o se tūlanga I ngā ioinga a le supermarketi a le 4 Square whaapea ai le pule. I le whaamalo sia ia ni tangata ngā lulue mai whafo po migrant workers e totongi atu le se lau lua sfulua afe tā la New Zealand e whaamautua I o la ngā luenga. I reporti ma le tio whaamalo New Zealand na maua I sa ililinga mai loilonga le Employment Relations Authority po le ERA o tupe na totongi nā atu e tangata whainga luenga o lo a afia o lo whao ngā le ele au nanga ma le pule toi totongi atua I la ua I ngā luenga o lo whaatino ma ele umi lava o na ngā lulue I la ua ai whaamalo lo loa I le na o sina taimi na ngā lulue ai. Whaamanino le whaatonu o le Labour Inspectorate ia Catriona Ekenasio e le tatau lava ma e le ai fo se tūlanga e whaamalo si ai e pisinisi matangata e ona ina ngā luenga e whai atu I tangata lo sa ili ngā luenga e tatau ona tutongi atu le fia se lau e whaamautu ai le maua atu oni ngā luenga I tutono New Zealand ma o le mea e awi nei loa masila fia uma e ia tutusa o matangata I lalo tū la fono ma e mawhai ona puipuia I lalo tū la fono tangata whainga luenga a le atu nuu. I tala I tālonga o le ale au waile kapeteni o le All Blacks le li o Ari Savea I la matanga le malanga ta amilo ale au I Afrika I saute. O se whai unga na whai loa mai ele whai a onga ulu ya Dave Rini na ia whaia ina ia tuwatu leo se avanoa e malolo ai le li Samoa mō sina taimi. Na tāua e Rini wa lewa na taalo Ari Savea e au noa ma se malolonga ma e tāua le malosi ma ia tāpena pena lelei le ali I masauni ai mō taalonga tele o lo manei. Ma ua tofi ai nei le hoka o se tasi o tamta alo sinia o le au ia Cody Taylor e a vea makapeteni o le whainga malanga. Ua whailo mai fo I le mawai o avanoa a siale la waki ma le Hurricanes o se misi ta eilo o le Moana Pasifika ma le li o Josh Chacombe o le Chiefs I le awa le atunu o mō lea whainga malanga. Ta awa le whaia o ngā ulu o lo te patau la I le pūlenga o le au I tūlanga mawa e le All Blacks o le tausanga tasi iwa ono lea na avea maulua I au o le atunu na manu malo I le tamirisanga I Afrika I saute. Ma o le wha moe o le avea lea ma wha malo si au mō I lātou I tālonga o lo manei.
Mai tala muli wa usia nei Samoa lana ulua ipine I ta'alonga o malo tau pulenga po le Commonwealth Games in Glasgow ina ua sola le li o John Tuffy ma le pine siliva o le ta'alonga le sisi ua mea mamafa I le vaenga o ali I fitu sutasi kilo kalama le mamafa I le si malele ma le si malolo. O se matati a mawa ele le amatanga o tamufai ngā Samoa. O se tasi fo I leo matati a taua mo le ta'alonga sisi ua mea mamafa le atunuu ma lau whaawa upea le taulele ai o le atunuu I ta'alonga whaavao malo. Ma o lo o maitauina fo I le amata malo si o Samoa I ta'alonga o le whaipelenga. O le amaua nisi o tātou tala I ta'alonga I leo o mai o whaamtalanga e ala I whaasalalanga I ta'alonga taitasi I au a le atunuu I se taimi o luma. Ae o nisi na o tātou tala fo o mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga ai mo te minei tau whaasoifua.